ahomaso na ema nipa binom think say okay Ghana fo yina ehwe me na mo so nti me ye de mepe no say kwase ampanyi kra Mmebusem say bi no wajimi onim nyansa first no ana Ghana Jesus Mmebusem ewo so na bia ameka ebi amaka to akwa record be pe hype mi nua no me na nante pen ye me ya eni say sebi ono we industry no won be 20 years ni o okay tinyankopon amwa hate ye na ewo se wo bro hwase na odidi hu Mmebusem ene wo be ye say jako no dia say nyanka ne ene ka be hu Ghana o hate ye no nyame adom wa hate the whole Father Dixon Arefo Busumi we the month of love February nti kumawood for so yes ya kan bom say ye the odo sronko na na wo kumawood no back nti Poleeno Multimedia ya fato ye ho ene ye bo ho dahuru na ngofo bebre say ye hia peace education I mean the ye no ye ya ade a ebeboa because asem show bi so ye see depression the best way to cure no ene say obeka wonsem na we feel free nti obi wo ho a ensem ha no onya platform na waka na ne nua no so abe reply na afi panyifo ayeden esiesi asem no eni kwa say ensem hyehyehye nkofo ho na emra ye move forward with the kumawood brand no na afi ensem bebre say bisisim ti ye kill bibia preko nti na Poleeno Multimedia ya fato ye ho aye bo ho dahuro no subscribe to channel no say your first timer na click the bell notification so that anytime you drop any video you get it straight. Go Instagram, say them my family phone no. Ofa phone na go Instagram Poleeno_com, Poleeno_com. Be a part of the family. Na yina yem boa na yense Ghana. Papa. Open kasi. No mo akwa about Poleeno Multimedia. Ya fronto. Then e koso. Nyame adaro ma ye gunia maso kakra. Gunia maso. Yes this say kumawood come back. Papa Mose ejina na so o do ho agim bi nyame andaro ma ise no ye adwuma pa okay boys abreso Kosugo TV UTV Kosugo UTV every Saturday 7 p.m. 7 to 7:30 30 minutes okay hey papa international you be nim komo ye be have kwan be na offer so the real kumawo Machia ahwefo nyina na me fans fo nyina me salute mo za bribia no mokoso support ye na mo hwe enema aya ye de go YouTube na de ye you TV so nyina e do bibia so Quappiah comedy papa Poleeno industry ne de ye fa baby kakra me fa TV3 okay aya music okay oho na me kokoye entertainment kakra ansana main show na nkasa eden abaso okay ntino me entertain omo momo nigi a musicians ne ba ombeba na ho ajinja dada na ese omuso mu na ese bibia ekoso a oho na producer no ono no produce no pa akwasi okay ode me ma Joseph Mensa ono so eba music be to nwom eno introduce me the man say me obi a me yade ono so kura ba ho a ohwese na misi entertaining mo na ono so kura Joseph Mensa ono so hu de ekoso nyina anaji uboja kai bom kai bom sa anyo eno obo tri hu anya no eno obo so ne nyum ba kwa ya me de pa I say futu nyum bi sa osi nsuo ni aso chin bi and kasa anyo kakra me twere but me twere man ba me refi ya na twere man no refi so say ma twere nyum mama ngofo pa ene na mi so echina mi masiri o so me kan ene na media we ho sa anyom no ye e me de pa nti no oba music nti true no na peke introduce me mana also okay and bibia ni a metenika okay ti o ma na me friend no also onu krampo no wayira me number da no pe me number okay ti ye pass my friend nti ni se be kra na nyam ya do ma kina me mra kumase okay ti ade chin ya me ko kumase ne na ese san o krampo no o mo ko location okay china se what fufu amna to atonkwam so at my say honana eye wa and my share na me ko ru mo ja Mr. T. All right. Nti emra o start kumawood no. That's right. O greatest challenge pa ayede. My greatest challenge na wo kumawood no.
yes as a beginner no say we start na wa modern bo on say lolly fair kwa na be fa afi akra kokuma so water cry den so baby abeda kra no eno so bi foforo ti ene na ye challenge a ewo so Nyankopon child say ni na ye tim afi yeah papa watwa pokoko no me na da akwa say ye tue ye juice all right enti kumawood no yesen sem bebre ewo mpa obi a say what go be for how many years? Yeah, in fact 10 years. It's 10 years in the game there. At least unim nyoma yokom. Yes, we team wa come be wo nti na kumawood nti me nkosro no. Until some more or double bem no. No kwasem ni say metim makabo de ewa adwuma biye mu. Okay. Woko bank ewo ho. Woko TV fo adwuma mu a ewo ho. Adwuma biye ewo mu. Na ye de no eno no de ntimi ngu adwuma no. Okay. What must say akwa say ball we ye onua but nko duru park no so onyo onua. So obi nso etan wa munya koduru park no so onyo otanfo. Okay. What I say nti an de ha dwin bebre but ade a ha sini adwuma no ye marketing no. Okay. An say marketing no call down. Nti no enam we na ba ye no the digital we na ba ye nti no anya afa no nipa no CD VCD krebi mi nya se bi on for dem bi ni hobiem na we aso no wo decoder kwa na be kele game no kra sini downfall ni na decoder. Okay. What must say enye bia e kunkun bag ya ne niema abrofo movies na omo yi no enye no although no eno no ka ho kakra. What I say because CD no satam na CD ni wo ho no na sa niema ni na yi na TV3 fo yi Esmeralda ne ma bet na still no sini adwuma no ekoso amanfo pesini no na now kra me no ka sei amanfo pesini pa na kwanya producers no be fa so anyi o musika no eno na ya ase that is the marketing side says enya me bacho uko YouTuber ye ntwa we infanto see etwa dugu amanfo Dr. Likey e dey hit. Thank you I no waji baby what must say ono no mutiaka orekoto wo mo advert dada no mo de atoso na yetuaka every month so that say intino ano no ehya producers ni nkuran emo mutwa mo but they say no go twa enfa na de go twa movie na na we to YouTube so aka wo bo cost no high what the amount for do no mbehwe no na ye local dialect no say limited so that say aha ke brofo kura na betimenya nipa mo na mo den ahwe teno so no eka ho bi na ye metumaka ne de metumaka de wo da santo no mu pensu nyina ne wo na so ne sene ye den ekoso ne ye se abo bia tofemu a aden osono tofemu abo bia den eboni bi so that say o ka timu a obia kire o ka what that obi ohwe bo obia ni nimbobo when Jimmy pa no do what him what I say me can so the ball but to ha anya to so what I say enti papa anti sanity but the main problem na ka say market no yes obi koye se na we na say ye yimi free sini ni muntina sini na gu no anya no kre okay what I say we ase no obi be kwa ma obi aba wonti mintina to forever what I say a guru de nwum bi aba yi what I say ubia ntimi ntraso ye den awota mbeso na ye den ukọ na foforo ye den aba sanity. All right, I have for Quappiah papa na ye guso ne twetwe enkomo e Poleeno Multimedia no. So on subscribe here, like I said, subscribe to the channel and click the bell notifications and be here anytime we drop any video be you get it straight. Go Instagram Poleeno_com. Quappiah comedy or YouTube ya ko ha ne ko hwe ni movies ne short videos na o post no short videos no me kameka short videos right me pajo me chere se mabu short videos na make na obenya ne short videos ni bi Quappiah na ko Instagram Quappiah_comedy na wonya ne videos ni bi so e wo hono papa international almost say sometimes crew na say directors ni etimi kabom no my meeting say asuma si kodo de yentwenemra o experience bi na wuti bibisa yeah meti bibisa so what I say but the onyankopon ehira no nipa ntimi ense so ogi dis asem no nko adia okay say
when out so and a director saying decided say yen use wa nyankopon okwan obefa so a me a pagyaw also dwon say denti na producers bebrebe omom etua meka etimi committee say me use I mean there's some problem with me it is so to also to check ho say denti na producers no etima come ho meeting but as now finding out because I know who did who me so producers ni ho a wonyo bia and also who producers ni ho what must say and one thing so kra na we artists so the to adwunu mu say who ho a producers betima ye adwuma obetima afo obi foforo atimi de na twa na yeye nti wo no so obro ho ase na bibia ni a wotimi ni say aha na ye me source aha na bididie say bi yes be a ye didi no ye se ho kona na nipa no nkotena se na monka na bibia nto yi na moye da monkoma na beto beso wo kire se wo so de ho a omo so be kire se ede omo so de omo ho oho na akofa sa oyele no ede aba se obu also hu ne se ware ne Ghana comment se no ye obosu ono ane ono a onima ye nto ehe se ne no ne so ye bosu ene omo so hu se okay yesu esika no ye betimi so ade aye bibia page obi foforo ene ye be page ni pa foforo na aba. Okay. What I say, but ahomaso na mani pa binom think say okay Ghana fo yina ehwe me na mo so enti me ye de mepe no they all can no experience more experience say be a colleague actor be feel say we too arrogant say me na ehwe me say on dey say ne bebre kofo bebre angwafo bebre say kwase ampanyi kra Mmebusem say bi no asem na twesen kwase ampanyi o na wajimi onim nyansa you understand high Poleeno Multimedia minim sa say bia first no ana Ghana Jesus Mmebusem ewo so na na bia meka bia mo gato akwa record be pe hype dem me ba I for hagusu ye Poleeno Multimedia anya say bia ye pensem they all can me pese menyam nchiremu ye what's the first na ote so na ade say we free so na ezo we ezo de ade to YouTube kra 2 months kra no onya 1k no e ote so we e ba na ote so masa hwe industry na e ho no ete se kwaye okay ebom okay betunya wuro madua bia e esibire in a professional way and obi a what time on the beba okay what must say ete se watch etwa no ho saa ebeto so a no wadi umre enya fi hwa ka hu se ekọ obi foforo so what must say enti se Nyankopon ma us opportunity na e so make good use of it now bro ho ase now no ho se wo ye guy okay Ghana fo agimatum enti no ummu nipa a enche obi firi so obeka se obi a obi na eyewo na ye obi na eyewo only no personal issue Mmebusem ana me ni personal issue what must say because on oba boys abre eba be hit ni na no sebi o consult me o frame say apia chale salunku aframe o no person de me twa boys abre okay na eniema te sen wo ho na me ka say Jack oba de sikasem de emfa meye eyi ni mum bo modin na nye din na ni nya sika no be den eno abeba na me ka achiro na o say okay you Matias here tie ko boys abre na ekotwa we na me me phone etwa 3 stories okay Ghana Jesus na me to social media and a hit it 3 I think it be in millions of views yes and a hit here it is set no so na wo Ghana Jesus me phone etwa e ma ne hit here okay and a coy and a boys abre no so bebom na eje wom so what man say the Nyankopon chade na wo ko interview na wo ni salunku anya issue na wo ya uni mini ni ebisa wo say oh okay oni salunku wewe na wo explain na wo boy bi kura na e was set no so boy bi ano oni na industry in boy bi na ono no e di ni phone e twa ye no e hit ye no e da me hu say oh san ade no e den e be hit what I say or not on no personal issue because say Eden with the mudin or be for boy na dem me no industry say me na yakoba yina me ni Mmebusem nenam me ni new issue bia what I say na ade ye me yan say wo ntimi mmo me din and come so oh e bia Quappiah kwa na di ni phone etwa na ka say boy bi me wo refer me say me boy bi what I say o mu we
Okay. You understand? Poleeno, can you imagine say o hate ye na father mo say bra na omuma baby kakra na fa twa series e fa beto UTV. Okay. Na wo boy no ba UTV ho a wasoma ne small boys ni bi say omun ko top won ko hwese father Dixon no atena se Father Dixon ni roja mi ni mpanyfo no UTV PCFM for mpanyfo no atena se twen na waba abra wa bedru hon no was smart boy boy say onko bise o mo say omo aye ready ana na boy ni mefre no. Hey, you don't mean it. Serious as na make ajiro no Mmebusem ene wo be yen say jako ni me say ni anka ne ene ke be hu Ghana chama na wo wie ye kura no mo no tena bufu say ade course we dey abufusem so what man say na ye kura bo na ye ya o so nya potre father Yankopon nchira Father Dixon. O wa botre se. Enti we duru baby we duru no. Na ho brase. Dabi na wo ne father ho ne hia no yonko. Ne jaman. Wonu wo sika wo bibia wo na dey. Jaman. Obetire dey. Abra wo talent obekọ amafo fraba. Ebinu manko ye na wo aba. Jaman. Untwem. Nanso sto mo da tu gina mo ne mi yes father no wo. We have one yes, one stars afọ mo nsem. Stars o ma bo. Do the ya. W sika wo ba be gina yesen. Na wo ba ye kwam san new year meeting no mka okay, ye ma sika we. Fa sha se fa ko twa bi beto so a. Wo ka cho me say sika ni so. Ye ma 20,000. Fa ko set so. W na wo ye star wo fresh stars na say no, say na we mo. Wo kwa bo use star bia. Wo use one star. Onko a selfish nti wo ba hwe ni bibio ye o nyusu ni ama na airtime aka ho ye ma airtime say ye ma sika kra de na say airtime de ye ade ye de ama kra da wono akra be say ama gu airtime UTV na wo ho no series more na wo ho ni na more no Father Dixon de ama artist ni so munidi ho. Okay, what man say mama airtime di ho de obi kita millions of cash e de koso ye ma airtime no da e wo UTV. Okay. Nanso odi ama obi a ontua ka pre se onidi ho. Odo o my industry. Odo odi edo industry nti. Na wo ya ma sika ya ma 20,000 for ko say 20,000 ni so. What must say? Na wo ye call Father Dixon ni we ni birthday no. First January ni birthday. Na ye ko stars no wo ho na this year ya na. This last year instead. Last year 2020. Yeah. 2021. Last year. Okay. Ye call last year now. Oh yeah na stars ni bi betwa picture hey me tiri we dey me kwa na me dey twa picture me obi atwa. Oh me so kwa po me ni duru ya na me twe phone say Mmebusem na ne boys ni bi aba say obe na me say mo dey mo jimie no mo nkyere ni nyansa na mo didi na echi no there be o mentia say wo stars ni wo betwa picture wo gina ya kasi David na tiri na waye no o mo kwa to YouTube chairman ene ne danfo ene o obi afre no wo YouTube obi friends o de ni kodwutwa de atua ne kakra de na to YouTube a ompene like ba so no oba ye nya manfo bi bebre na de na twetwa YouTube no kra ye de ni betwa ato Abrochire TV nti ngofo hwe ni chairman wo de baby like wo ni na akohwe different channel na wo de afre wa wo be so chese wo yoga nti wo ma bi wo so na obon kwase abo obi kura di advert aban say o Jack me advert bi o me fro Mmebusem be say me twa no akofre ni pan say me dem wo crew kriwa me ne o mu twa ma advert we na so be je fru nsem selfish selfish that boy no what man say Jones Ajiman edini Jones Ajiman di kwaku menu bai and when I just okay this time be say me de Mmebusem so ye den eba and o start so do twesini if you go stand with twesini kura boti ejako ejako awie what man say
what do be by you be try ya wo start say wo ba so na ahomaso aba and what do be try oh prof okay edu be to UTV ohun say ade ne hit ya na ahomaso no e bai yeah no ni J enya issue kese pa kese pa what I say MJ yayi we no free TV so what na nya men cha de wo ba boy sabre na hit ye selfish nti on peso bia be yusu hu bibia ye bibia ni a enko ho eso kwaji onkwan ye Mmebusem TV a onkwan ye dugu ho onkwan ye gu we ye ku we sa aye one channel per and anam so okay it's so be a bit me use am with my hate anytime no we are selfish nti they so we what they are to cry to cry enhwe what must say me no me na nante pen what must say o friend say it me ade aye me ya and say sebi ono we industry no won be 20 years ni o okay ti Nyankopon am wa hate ye na e wo se wo bro ho ase na odidi ho na afoforo nso ye den etimi didi ho na wabusuafo etimi yeye ti woto na odi ahomaso na odi nkwase asem a na ye ka kire wo ntia ye beka na wo bedwam em se bia no na wo nti wa se dey friend tunofo anas na yo tunofo oti Mmebusem wo tinu tu kwetu ye din ba betwa boys abra o be ye we na boy stars ni bi eye na mkam so e say Mmebusem ba bi wo so hwan Mmebusem tam say we say there masa wa bre no ho asekura wo se Mmebusem mani hate anamasika mna nisam sesi ambo hu ni suban ohwo na megidi za akwa we no krese onye papa what must say you must start na bi kaye say we onyanya hate say kim e na obo hu ni suban akasa say bia me say no say bia first na no hate na obaka say bia me say no but me nua no pese onti sase we no mfontu no hofo say Yakobon ma na kwanya esa ma ne be hate bi mu a omre no ho ase ema mpenfo bi asebi omo industry no niema bi na ye ka what must say but o ye niema bi wo ho a enye wonhwe no ye den wonyai ehime masa in the boys no enye izo ye hozo say guys ni dey even say den a omo ye yinti no betima what must say but me ma no obi a hozo ti Yakobon you opportunity so make good use of it now bro wan say more na wo koso na so bro wan say omo awia no ma say aba out there na we say but we be say ni suban no onwe ni on check on mi check ni suban ni ensese suban say be ye bitima che ni yetima boy industry na industry we peja kwa na afa no yes be raise we ni eyi we fi no we nko ni enfa bi meka ho enfa bi meka ho na ye prayo we ka bomo emu uyi ba kwa na eden ebu enti na ma me ka si a che mi nua no mre no ho ase no nya jimie no what must say aya Quappiah papa na afire sa na fire we dey me angasa Poleeno agemensa o say ensem e wo ho ya be say industry ye ho aduro obi a o man ho so I think say Poleeno Multimedia ye so ye be try say ye ne Mmebusem be twetwe nkomo na on so aka na side of the story no na ya hwe say ensem na chama hwe of frame obetwa sa ni movie bi na ode sebi gay bi no disable bi no sebi manu da sumina so sa gay bi ebetwa ni sa ni movie no sebi ne ko twa ko fodua movie what man say e no ode ba ya ode be say wa ware ni ade na movie ni ko twa okay what I say na movie na e ko twa no can you imagine say movie ni twa wie ye kra no a ye twa movie na wie o meja me kwan kra no tese wamfa nya asempo wamfa nya asem ema me gina ho sase bi a boy we kwa ba be kan bibi kra che matuka fiti akra akonkoko atwa de no ho se bi o maka jo okay apia yeda me da se bi o be support me ni bibia fine sika sem bi akra ni mu a problem bi anim what man say ye nyina ye boa ye ho what man say but say you ba be kan bibi kra kire no we yina ni kra e no na ba bi na we ju mo amenti ase ti mo sa le biem se o de ma mi am nkonko kra na mkokra ni we ani apia nti edu akra just like that mi bedu akra no
time of frame catch story na chem say there so obi a frame say we ya mama nka say yesini. That's why I'm afraid one now say. Obefro okra mo aka so akudu akra ana obefro okra da wase. Say adna watwan. Say adna watwan ko anam ase. E say nka say we nu o say etan koto aso nti no pesika ne akoto aso. Ono ne hawo e na obekan. But wo de ohun hia no. What am I say? Anything on go can say asem na one mummy din na or can say boy bi no boy bi cramp na dey the phone. I mean me boy bi ma. Maza. Wo de me ntwesi ni me nye we kwa na me no kra na ma. Ntu wuntimi mommy din. Wuntimi mommy din. No correct. Anandi aze. All right, and see, Mmebusem, so wherever you are watching this video, be and say there video a better Rachel, and Rachel could be heard the link you know ascendo, and see Quappiah a unya Quappiah somehow they are to journey, and see I think say mobile pay and no si brena. I'm right movie kumawood forward no na ya hwene asiesie nsem bia wa nkofo se me nko P school na mu ne nam no ye gina na ye we are seeing ye ntokwa ye ntokwa na ye ko nti waka wa adwen si oso be kire wa adwen na enko ye ni aha Poleeno Multimedia you so ne Quappiah and twetwe nkomo Quappiah comedy or YouTube here subscribe papa ye ne akọ what's the way forward now way forward and say this year na the new bebreba okay Fabia Syria na nyame adaroma some years back me the buy no Fabia Syria after one so you call out mama for she tole ni ade no na me fasa akonya we so nda 50 bands okay yeah we dan asepa because ya fife ni na no omo na e boy de ekoye just like you okay papa antino 50 bands nyankopon enhira pa level ya yedui mpaibo ne momodembo ne mo advisor mo de advice ye say abribia no bibia ni emre ho asene no na ja kakra de na mo ebedu bibia 50 bands bibia obia medas. All right. Quappiah ye ko watari ye fe pa o. Papa yeah e-root clothing. Okay. E-root omo adabraka behind Edin Troom to bet my phone number na go screen so na omo si bia wedding engagement program bia okobia na tare de and omo de ade a mepe omo se omo a check right 3 days no more we watare na account pa ma hwesa omo 3 days a bi o why day na omo timi frɛ de ma and the next day omo timi frɛ bet omo ga say 3 days but omo ye ntem de ma so bia wo abrochire ba bia wo bia safa na bi omo ye de asen no omo ye delivery ni baby e-root clothing papa omo dwam nice you say obehu African way bia she me bia na say okay na so your ambassador me nada we say the iron no and e-root for me so me wa ha say ntia na mo papa ma pam de ebe fata me ka wa ma hwe Quappiah de no sa achim me sere mo amonye na mo pam bi ma wa Poleeno Multimedia na yes we ense almost beti no wa so pam pa all right nti abusuafo ha ene de interview ni be si betimi a kire wa adwen comment enya atem didi o be kire wa adwen ne enko ye ni me build industry no kumawood nti follow Quappiah or Quappiah comedy or YouTube here subscribe and Quappiah_comedy or Instagram Quappiah near QUAPPIAH comedy now they are so Instagram and YouTube Poleeno Multimedia subscribe neko Instagram Poleeno_com Mediane Armstrong Poleeno ade Macron bye bye.